Srpska kinematografija, jedna od najbogatijih u svetu. A šta prvo pomislimo kada kažemo srpski filmovi? Tako je, srpski film. Bravo! A ono drugo jeste kultni klasik Mi nismo anđeli. Praćen 13 godina kasnije sa nastavkom Mi nismo anđeli 2, koji nije baš isto kvaliteta kao prethodni, ali je dobro upamćen po dinamičnom humoru, smešnim forama, vizualnim efektima i muzikom, koji je također godinu dana kasnije praćen sa nastavkom... Šta? Molim! A3 rock'n'roll uzvraća udar. Šta je bre ovo? I evo, 20 godina kasnije se svi pitaju kada će izaći dugočekivani nastavak. Ili ti četvrti deo, koji će upotpuniti ovu legendarnu franšizu. U stvari, preciznije, kada će izaći treći deo, jer ovo sramotno đubre od filma nema nikakve veze sa prethodnim filmovima, zato što nije canon. Ili ti na srpskom znači da ovaj film ne prati tok originalne priče iz prethodna dva dela i izdvaja se kao zaseban potpuno jadan spin-off film. Tako da A3 rock'n'roll uzvraća udarac čitam kao aje ne zanima me. Ne postoji mnogo videa vezanih za ovu temu, more nema ih uopšte, kao da nema interesa za nastavkom, a zapravo ga ima. Zato ću ja, kao veliki fan Anđela, uskočiti i preduzeti nešto. Započeo sam svoje istraživanje. Na zvaničnom sajtu produkcije Srđana Dragojevića nema ni traga o bilo kakvoj najavi da je film u ranoj produkciji. Posljednji film koji je snimljen 2021. koji je isto vezan na konceptu vere jeste Nebes, koji vam preporučujem da gledate jer je stvarno epic film. Ali ko zna, možda baš sada dok mi gledamo ovaj video Srđan već zapisuje svoje genijalne ideje u Wordu na svom laptopu. Baš kao i ja. Ili možda već ima gotov scenario, samo čeka pravi trenutak da film izađe 2025. Tačno 20 godina posle drugog dela. Kao što su i film Munje opet uradile. Što me ne bi ni čudilo jer u njegovih par gostovanja i intervjua spomenuo Anđele 4, ali svi ti snimci su još od pre 6 godina. Tako da jedino logično rešenje kako da saznamo kad izlazi nastavak jeste da pitamo tvorca lično. Zdravo Srđane, veliki sam fan Anđela i svi se pitamo kad izlazi četvrti deo. U zagradi ili ti treći deo. Poz. Usput i mene zapratite na Instagramu @mihailo_mixer. Dok čekamo da on odgovori, da se video ne bi ovdje završio, mogao bih da iznesem par ideja u videu, što se tiče priče u vezi nastavka. Jer ko zna, možda čovjek ima neku blokadu u pisanju scenarija, pa bi mogao baš neki amater poput mene da mu pomogne. Tako da, hajde počnimo. Nastavak Mi nismo Anđela 2 se neće zvati Mi nismo Anđeli 4, već Mi nismo Anđeli 3 i možda dodati neki podnaslov, na primjer Posljednji put ili opklada, nemam pojma, ili možda da se zove samo Uopšte nismo Anđeli ili Mi jesmo Anđeli, šta ja znam, svakako su jedno. Jer kao što sam rekao, ne zanima me, se izdvaja kao zaseban sranje film, što ga ne čini nastavkom kao treći deo. Nebitan si, padni u zaborav. Tako da četvrti deo je zapravo treći deo i da ne bi došlo do konfuzije tokom slušanja, ja ću ga ipak spominjati kao četvrti deo. Evo kako ide početak. Anđu i Šta bre? Ne, nemoguće da su oni stari. Da, bez uvrede, ali svi mi ružno starimo i nažalost naši glumci nisu besmrtni, jer bi u tom slučaju do sada izašla Tesna koža 32 i Žikina dinastija 93. By the way, najavljen je 11. nastavak dinastije. Tako da je jedino logično rešenje jeste ubaciti element smene generacija. Što nisam slučajno spomenuo jer kao primjer za ovo sam uzeo iz davno zaboravljenih nostalgičnih reklama. Da, to su one SBB reklame. Tu su i viđeni potomci Anđela i Đavola ili ti rođaci otkud ja znam. No, početak filma. Anđeo i Đavo se svađaju oko neke sitnice, na primjer oko Daljinskog, i obojica jednog drugog prebiše. Tako nepokretni u gipsu shvataju da više nisu mladi kao što su nekada bili i da su zreli za penziju u toj profesiji. Tako da im Bog, ne onaj košarkaš, pred nasleđe novih generacija dopušta da imaju svoju posljednju opkladu. Ili ti tu njihovu igru koju oni igraju. I kao njihovu posljednju žrtvu biraju ni jednog ni drugog pacijenta do Nikole The Goat, koji je u svom svetu smrtnika također ostario i do skoro ušao u krizu srednjih godina. Marina i on su ponovo zajedno kao što je viđeno u prošlom delu, a Sofija kao uspešno razvedena majka ima 6 dece koji će kasnije biti nepodnošljivi Nikoli. I kao što su pričali u dokumentarcu iza scene da je originalan nastavak drugog dela trebao da bude smešten na moru, pa hajde da tamo smestimo mesto odvijanja radnje. I to na najbolje moguće mesto. Budva.
Tako je, iz Beograda pravac Bunda, porodično letovanje. S obzirom da je Nikola najstariji, on ostaje da čuva unuke, dok Sofija i Marina idu u provod da luduju. Nikoli se smučilo da bude babysitter i odlučuje da hoće da povrati ono što je nekada imao. Mladost, popularnost, ribe, naravno, njegovu ajkulu. Nikola napušta unuke i daje sve od sebe da uspe u svom cilju, što je nemoguće izvodljivo. Zato đavolu pada na pamet da podmetne Anđelu tabletu za proliv, koja će ga držati odsutnima neko vreme, dok đavo priprema svoj zlobni plan za Nikolu. Jedne večeri Nikola se probudi i neki reflektori mu privuku pažnju u centru grada. On odlazi tamo i upada na koncert gde se na velikoj bini svira rock'n'roll. Svetla su uperena pravo ka Nikoli i penje se na binu da i on peva. U tom momentu glavni pevač se ispostavlja da je đavo i kao u trećem delu jedna od plesačica ujeda Nikolu i sa njegovom krvlju potpisuje ugovor o prodaji duše. Mala kombinacija iz drugog dela i ne zanima me. Kada se to desilo, Nikola se budi iz košmara, ali sve je nekako drugačije, čak i okruženje. Ponovo je postao cool i sve je batalio. Konačno mu se ispunila želja i mogao je da se provodi kao nekada. Anđeo je završio sa nuždom i izlazi iz poljskog WC-a, dok se đavo sladi sa svojom pobedom. Anđeo ne veruje kako je Nikola ponovo postao cool, što ga je nateralo da posumnja da je đavo nešto uradio. Pošto đavo neće da mu kaže šta je uradio, ovaj ga leši od batina kao u drugom delu, samo 100 puta brutalnije. Baca ga u WC šolju i hrani ga njegovim govnima koje je srao ceo dan, šiba ga, leši ga dok ga ne pretvori u mleveno meso. Đavo je prinuđen da mu pokaže ugovor u kojem piše da se Nikola odriče svoje veze sa Marinom u prošlosti i da se nikada nisu ujedinili kao na kraju prvog dela, već da je Nikola otišao po mleko ili ti s onom drugom ribom i sve ovo sada je alternativna budućnost. Ugovor se jedino može poništiti samo ako se korisnik ne pridomisli u roku od 48 sati. Da, od sada pa do kraja će ovo mnogo podsjećati na film Shrek 4, srećan za ovo. Sada će Anđeo morati da preduzme sve mere kako bi povratio starog Nikolu. Tu počinje borba za dušu. Nekako je okupio Marinu i Sofiju i pokušavaju zajedno da povrate Nikolu, da ih on ponovo prisvoji i nazad kao porodicu. Međutim, sve im je to otežano nakon što se đavo regeneriše iz mlevenog mesa i stalno pokušava da ih spreči u tome. Da skratim priču. Na kraju ugovor se poništava, Nikola je shvatio da je pogrešio i sve se vraća u normalu. Nazad u Budvu. Čiča miča i gotova priča. Đavo se iznervirao, ali šta je tu je. Dobro uvek pobeđuje. I konačno je bilo vreme, nakon mnogo godina radnog staža, da se Anđeo i đavo raziđu i odu u penziju. Svako svojim putem. Anđeo u carstvo nebesko, a đavo u pakao. Njih dvojica su u ovom filmu imali dosta značajnu ulogu nego u bilo kom delu. Glavna pouka jeste da nema potrebe težiti za onim što je nekada bilo, jer sadašnjost onakva kako jeste najbolja. Ne smatram da sam napisao bog zna kakvu vrhunsku priču. Nije na meni da se mešam ili ispravljam striktna postavljena pravila u tom Srđanovom univerzumu, jer ipak ja nisam kreator ove franšize, ja sam samo ovde da iznesem svoje lične ideje i to je to. Neko će ih prihvatiti, neko neće. Smatram da je sada pravo vreme da se snimi nastavak. Pre svega da se iskoristi to što su nam svi glumci iz ekipe živi i zdravi, hvala Bogu, i to je to. Čekamo već 20 godina. Tako da jedino što nam ostaje jeste da i dalje strpljivo čekamo i sedimo u našim bioskopskim sedištima dok gledamo 3, 2, 1, 1 i da se nadamo da će jednoga dana iskočiti trailer za Mi nismo anđeli 4. Usput dok čekate, obavezno odgledajte neke moje videe poput Bunda za 50 evra, Perica i Papirić i obavezno specijal Mikser Showa. Podržite kanal tako što ćete lajkovati ovaj video, šerovati ga i obavezno se subscribeujte i to je to. Odgledajte Bundu za 50 evra i Pericu i specijal i čao.